Prije nego što krenemo sa videom, želim da kažem da možete ovaj program nabaviti na njihovoj stranici vegascreativesoftware.com za samo $600, ali možete koristiti 30 dana besplatnu verziju. Dobrodošli u kurs obrade videa u programu Sony Vegas Pro. Po završetku ovog kursa biste trebali naučiti kako kropovati video, baciti color correction, baciti neku tranziciju, pa čak možda i ovu. Izvinite, ja ne znam što... Ovo je u drugom programu, ovo nećemo učiti. Još jedna vrlo važna stvar koju sam trebao da napomenem, a zaboravio sam, jeste da... Šta to radiš? Pa što me bolam predsjedaš, vidiš da snimam, jesam ti rekao još. Hajde, bjež. Joj, šta sam sad htio, hajde. U uvodu ćemo naučiti kako kreirati novi dokument ili projekat, kako importovati snimke u program i kako insertovati audio ili video traku za rad. Ovo bi već svima trebalo da bude poznato. Da bismo kreirali novi projekat, idemo na File, New, izbaci nam ovaj prozorčić New Project. Što se tiče parametara u ovom prozorčiću, najbolje bi bilo da ih ostavite ovako kao što sam ja. Rezolucija da bude 1920 x 1080, Pixel Aspect Ratio 1, Frame Rate 30, Rendering Quality Best, Motion Blur Type Gaussov i The Interlace Method None. Ovo dakle predstavljaju Full HD specifikacije. Što se tiče ostalih audio, ruler, summary i audio CD, ovo možete ostaviti isto kao što je u programu već zadato. I to bi bilo to što se tiče ovog dijela. Pritisnite OK, imamo naš projekat. Postoje 4 načina na koji se može nešto importovati u program, audio, video, slika ili bilo šta. Ja ću vam pokazati samo najbolji. Otvorite vaš folder, dakle, gdje vam se nalazi taj snimak i samo povučete jednostavno u program. Ovdje nas sad pita da li želimo da se usklade specifikacije ovog programa i videa. Možete vi izabrati jesu ili no, promijenit će vam ono što smo malo prije radili. I evo, to je to naš video. Da biste insertovali ili ubacili audio ili video track, pritisnite desni klik dole na timeline i insert audio track, insert video track. Možete ubacivati koliko želite. Možete im isto tako mijenjati mjesta tako što ih samo povlačite gore dole. Vrlo važna stvar za ove trake jeste da svaka traka koja je iznad sljedeće predstavlja isto elemente u videu, da će se nalaziti iznad onih elemenata koji se nalaze u traci ispod. Što je vrlo bitno jer, na primjer, kad tekst ubacujemo, on mora da se nalazi na prvom mjestu da bi se pojavio uopšte u videu. Pen crop nam služi da bismo izrezali neki dio videa ili da bismo zoomirali ili bacili neki cool efekt kao oni crni okvirovi sa strana ili slično. Pen crop možemo otvoriti na dva različita načina, desnim klikom na naš file koji smo ubacili i video event pen crop, ili na drugi način, to jest na ovaj ovdje kvadratić koji se nalazi na kraju ovog fajla, odnosno snimka. I ovo je brži i jednostavniji način da se otvori prozor pen crop. Pen crop se sastoji, kao što možemo vidjeti, iz neka 4 dijela. Na lijevoj strani se nalazi traka sa nekim alatima, zatim traka sa podacima, onda slijedi ovaj workspace ili prostor za rad i na kraju na 4. dijelu nalazi se traka sa frameovima, odnosno traka za animacije koju mi nećemo sada koristiti. Mi ćemo se fokusirati najviše na ovaj workspace. Da bismo napravili one crne okvirove, jednostavno držimo lijevim klikom ovdje na bilo kojoj strani i pravimo ih kako želimo. Možemo, evo vidite kako smo to uradili, možemo zmirati neki dio, ovo možete pomjerati po volji i slično, možete isto izbaciti, možete staviti neki čošak, svejedno. Da biste vratili na početnu poziciju, pritisnite desni klik Restore. Da bismo lahko zoomirali ovaj video, iskoristit ćemo ove dvije opcije iz trake sa alatima. Kada smo uključili ove dvije opcije, jednostavno izaberemo na koju hoćemo stranu, možemo ovdje, svejedno, isto će se pomjerati, evo kao što vidite. Šta je? Jel ja mogu malo da pričam sada? Ne možeš. Da, molim te, pričaš cijeli video. Ajde, bjež, vidiš da se borim za 10 bodova, je normalno. Neki, ne vezi.
Tranzicije predstavljaju prilaz s jednog videa na drugi. Vi možete praviti svojeručne tranzicije koje želite, međutim lakše koristite već koje su implementirane u programu. Evo ovdje imamo dva neka snimka koja smo ubacili. Da biste napravili tranziciju, jednostavno uzmete jedan klip i provučete ga preko drugog i stavite koliko želite da vam traje dugo ta tranzicija. Da biste ubacili neku drugu tranziciju da ne bude ovaj obični prijelaz, idete ovdje na ovaj tab Transitions i izaberete koju želite, ima ih različitih ovdje. Evo recimo Linear Wipe. Ubacite jednostavno i evo vidite kako to izgleda. Moguće je napraviti prijelaz iz crnog u video snimak i obrnuto. Da biste to uradili, pozicionirate miš na lijevi gornji ćošak ili desni gornji ćošak snimka. Pojavi vam se ovakav oblik kursora. Fade offset i povučite desno koliko želite da traje ta tranzicija, evo vidite. Isto tako i za kraj klipa možete ostaviti da je dugo ili kratko, svejedno. Color correction predstavlja ispravku, popravku ili korekciju boja. Da bismo insertovali neki color correction, idemo na tab Video FX i nađemo ovdje Color Curves. Vi imate ovdje zadate različite template koje možete ubaciti. Template označava da je već napravljeno u programu neki par kombinacija boja koje možete iskoristiti. Međutim, možete vi praviti svoje parametre. Pristanemo na default, lijevim klikom povučemo preko videa i dobit ćete ovdje neku pravu. Ovo možete editovati, dakle ovo su sve tri boje, crvena, zelena i plava. Možete povećavati, vidite kako se mijenja na klipu kontrast. Možete izabrati samo na primjer crvenu, da povećamo crvenu boju. Evo vidite zelenu. Evo ovako, na primjer, vidite razliku. A isto tako možete ubaciti neki od ovih templata, možda vam se neki svidi. Evo povećan kontrast. Vidite razliku. To je bilo to što se tiče korekcija boja. I za kraj ono najvažnije, a to je kako ubaciti i uređivati tekst. Prvo ćemo ubaciti novu traku i ona mora biti pozicionirana na prvo mjesto, dakle ne smije biti ovako. Da bi se ubacili tekst, pritisnemo desni klik, Insert Text Media. I vi dobijete vaš tekst tu. Ovdje možete pisati što hoćete, dakle smanjivati veličinu slova, mijenjati font, slično isto kao u Wordu ili nekom drugom programu. Drugi način na koji možemo da ubacimo tekst jeste da idemo na ovaj tab Media Generators i ovdje imamo Titles and Text, Legacy Text ili ovaj Prototype Titler. Svejedno, Credit Roll ako hoćemo Credit ili slično. Evo na primjer Titles and Text, ubacimo neki Action Flip. On je već s animacijom, dakle ugrađenom u sebi. Evo vidite. Još jedna vrlo važna stvar koju treba napomenuti jeste da kad insertujemo tekst, vidimo da nam otvori ovaj prozorčić za uređivanje teksta, ubacivanje animacija, sjene i slično. Međutim, kad mi isključimo ovaj prozorčić, moramo znati kako se vratiti nazad u njega. Vraćamo se tako što pristanemo na ovaj shortcut koji se nalazi odmah do pen cropa i on se naziva Generated Media ili desnim klikom i Edit Generated Media. I na kraju još kako renderovati video, odnosno kako izbaciti sve ove fajlove u programu kao jedan video snimak u MP4 formatu ili nekom drugom. Idemo dakle na ovaj shortcut koji se zove Render As ili na File i Render As, svejedno. Među svim ovim formatima mi ćemo naći koji nama najviše odgovara, u ovom slučaju to će biti MP4, evo ga ovdje. Spustimo ovu strelicu i nađemo Internet HD 1080p, zato što smo na početku izabrali Full HD specifikacije. Možete vi pritisnuti Customize Template, koliko želite mijenjati neke postavke. Mi smo na početku stavili bilo da je 30 fps, pa ćemo i ovdje staviti da je 30. I što je još jako bitno je da treba otići na ovu stavku Project i promijeniti kvalitetu renderovanja videa u najbolju. Pritisnemo OK i ovdje vidimo ovaj znak jednakosti, to znači da se specifikacije kreiranog videa i videa koji će biti renderovan podudaraju. Pritisnemo render i čekamo da završi. To bi bilo to, hvala na pažnji i hvala vam što ste gledali.